incredible and amazing, brave and powerful. Who do you think he is? Is he Superman? Batman? Spider-Man? Hulk? Superhero? Hancock? He's better than all those. He's the best. Abu Farhan turns into fabulous fan man. ها وين روح انت؟ انا فوق. وين فوق؟ فوق في الطيارة رو بنغلاديش. مدام سوا ما شاء الله. مدام في افغانا. طيران غالي ها؟ هذا احسن. بلاش روح على طول بنغلا. ما شاء الله ما شاء الله. والله 100 100 يا اخي. ما شاء الله.